Halleluja, angliete, arofe menguse, Jisu ha mengu cheshete, pozie pie araliete. Akitaki niko mengu, se anilete nesie, deriki se kopete, take diovie prega. Alleluia, angliete, arofe menguse, Jisu amengu cheshete, pozie pie araliete. ZHAPU KEVIZATO, amengu TSALI, ukradnieko loginiko, aniebulalacisze. Alleluja, angliete, arofe menguse, Jisu amengu cheshete, pozie pie araliete. Taliku mefa kinie, temie petta kobu Jisu ki vole. TSALI KESABO KELILIANA Sunday Kinevo Ketaki Sanctuary Pargo Aganu Kelisa Jisu Nipu Jesus is Lord. Verse Dieba Hego verse Kerüsuo Kelisa this is Yanugo Kezedi verse Kerüsuo no Kezedi Kedi Dozidano Jesus is Lord Jisu Nipu.
Jehovah TSALI ke mejoko kro nunu tiu kro di nunu anupetese Jehovah TSALI Jehovah mhatoko ja unumeya ke ja pete soko priya bom hatoko terhu mu zaye tiu poke mieto ke chache baya ke chatsilla ke chache risito ya ke ja ke mesapo mpejewe no tedo tisoza ke sa ke jivi hozo sheri kalabia gotlasa poti poma ke re hono zo sheri no hego mie popo ke zala nipon ke shoki no tsala ke sala mpejewe hego nipo hemato ke kriko pete khawadi lerdi CZD nipo tedo no sho dadi lerliwe no nipo lerdi go do no balichi inke mesaro fobo hego mie popo ke zara tsake sa prese ke lichi hego no tsake mes salasa tsake sorhosa shortsa ke salasa ji nipo dinki chayawe ke pinyofa hego nipo vogeda tisoza gono hego matogono hego kelle ke medogono nipo he matsa gono hego matogono zo shiri nipo modzeno nikemo nipo ke krege wa tsawa daro nipo na ke joge mugo fase ko tsichi sidin je ke masabu hego mie popo ke tsa krege masala sno ki chayawe ke pinyofa chiro hego che dollar ke likimi hego menguya hego nipo Haporise lavor nketsa pamo deri himelu hawa muhinu hawa kapien tsala sje non do lerdi hego seliji no lerdi ni po go tseke sala sa hego tseke sa prela samo hego bundu ni po kristam himmeme kile ritsiji din ki chayawe jorje do ni po poshike krike zeno hego no shala vodo ni po no hego ze baliji hego partly segito gozo sheri kapien pelesje ke TSALI no nipo no shosegito ZHAPU tsegito shiro nipo KETHODIE persegito zo sheri ke KRÜTA tsegito zo sheri anipo kapien peleshia KEHOULUOÜ tsege bago zo sheri traffic mo ke bago petteri kapien peleshia bahuri je dogo pastor VISATO kapien pelesje no jabi potsa poken helichi nipo no potseke mesasidi nipo pon die se goze ke zasegito no zo sheri no ndio nipo pasepe jasha ndio buno shidi nipo hego ke sala sa mo go tsepa kola se ke litsili che ke pnyo fading ki chayawe mi prabu no shidi ni po mityo pala ke tse che de no go get su tse de go bu tula par ke limit se prehuche shiron teja go se de go bu ni po poti vor ke zati no lula vo ke tno zo shiri go bu mi la teja bo tse de lu prela se ke limit che ni po ning ki chayawe Shiro chedo Sunday school go zeshe kapin pelese JMPG nipo go mi po ke tseke lula shiro go ke Pythagori kapin peleshi ya we no jabye ugori tseke le tseli che nipo di classroom no chedo do petasada ba shi zno zo shiri nipo non tongo do no bali ugori tsesa mo go sese ke le tseli che ke pinyofa dinki chayawe shiro hego hakim hidi nipo hego no shova ke do pette anipo hego surrender tsiben tsese ya we nipo non to lerdi go do no bali mo nzabu zapu zayu chili chiri arhakilio Krista zano chashe yawe
Amen. Papa levide. Krista zanu siro u kehu UBC zanu nyo vor ke bapete siro online no kitiki no uze kehu ke bapete ke lushiawe siro homi tinu kere thotsidi vor goze kehu baliro Krista zanu mo kinise di nyo goze kilie so se resenyo ki pesisia siro che do leri Hiki huzedi ke perkodinyo gonilie tajangulie wero vor kitoti gonozo sheri vor hikoze ki huje ke zase nyoki puseyawe chedo godono missionary info ler ke ba so sisa mo po ugodi shimos la ke kadino po welcome tsledo. This morning we have a visitor who is serving as a missionary in Tinsukia district in Assam, Mrs. Khatom. I hope I've pronounced it right. Yeah. We are so happy that you are in the midst this morning, you and your friends, and we hope that you will be blessed by fellowshipping with us. But also, I want to apologize because we will be conducting this service in our local dialect, Tengidia, so kindly bear with us. Ugo, Shibade Tekramiche Java Team Kekridino go ke Huvorje Mohawker March Liro Ugo Tsusia Gezakim Hidi Mission Month so Saba Musu Zedi Supemidi Ugo proclaiming his good news Geza Hawasidi go Team City Hawker ke Huvodio Musla ke Huveri Hawlari Chaba Shiro mission how Hari le Pejalasa le Kesala City Vorgido Tigo Nozosheri Sunday go Nozosheri Vordi ke Husa Shoni Antonio Tsili Kifu go Nozosheri Kepinyofa ZHAPU TSALI ke zase nyoki PESEYE mu hanu ngo program ke mi go beriba de ke nyono pasato bunu khodi so go hase ke PESEYE ke le tsale do mu pati ke se chizo do nyo pete peje.
century kwergo nipu japu che pevi segesla go pejewe ke penafu zabu saye chele tena uko delele shunu kakesha mezidi jedo kezeri iran tenumie kola chageti susu seledo nzese November jaserenye iran kom nadiunu ke pronyomie tenumie kireteta poison chawadi ke chekinu vogeche nzese nuvo jetie ke zo tenumie leshiki ker keje target cheketa ngulie mu tenumie kretenye nu kretef poison chekewa teze leshikonu ngulie vogeta diabado nuri berger nadiunu tenumie leshiki dienu tenumie krepodi hetefa die poison chewa February jam fete tanheri kayam girls hostel tegran nadi keki party statue no tenumie sera tenye poison chelawa te Iran no cheki tenumie umeze chadi kevaba Muslim mie vo huri ke ye ke ba Muslim mie ro tenumie bu leshe prokeje kha lieto morim hatho chekeje kha siro chazu par keje hiyo pechele ro utse nunu upike zo ya moro ke sho tejo se uko phaba Iran se yu no tenumie mu tenumie bu tuke meje segeje ranna po cheba KECHA nun cha ke me yese khasa sala ke zeri hago rakrashdi Iran no tenumi kola cha ke chido cha ke ri ro ke penyo febu seye ke ye ke ba muslim ko hatho ke shoko khawale ke tola chado acha ke nyu li ro ke penyo febu ke ye ke ba muslim ko seye se ke ba sorkari no nu che ke dishle ke tola chado tenumie khe mo tenumie ngule ke je meje chepie uko tse ke tola chado acha seu ke penyo fubu tenumie leseki go go mo tenumie ke hiro go le ke tola chado uko ke seri te Iran no tenumie kola ke chatsudo mo macha ko kralidi ke ze putise lervide ke kre ke penyofa he ko che do Iran no tenumie ba uri tenumie ko ke meje pe kri ke ba me upese ke ba nipu bori ke kri ke tunu te do ke sho nu do ke sho har ke sho go sedi uko tsidi uko bu ke meje ke ba je sile de ani pu no ha ko ha pe te sile no ngu meje di he ko ke shara na sidi no chabe tie ke he ke ba muslim me kori o tsmu uko nu chike disje ke penofa nipu sorkari bu nipu mar ke sho ha ko nura dilie ke kose ke jame ko bushiri tenu ke dilidi ani pu ke to sidi potu ke chenu nu sunu je ke kresedi ma ke hu poritile ke dola nongu me jidi jabe sorkari ke semiko ke ye ke to me muslim me koritsa tenu me ke gom ha to chmor ke sho ha nu no nu kasje ke khani pu mar ke sho ya ke ja ha ko nu che dishadi tie ni pu se ye ha buri radila se ni pu ke to nu vorle po tu ke chanu vorle mu ke tu chanu num ha ke hu pori chele mor ke sho no ke ko ka be se ye ha gi se je ba huri tenu me pe se ke ba ha ko ha tenu me ko go se je tenu me le se ki go go se je ke pe nyo fa no chele ke vi ke ko ba ke che he ko su me radi ka bien pelle ya le ni pu no ngu me ji di no he ko ke shara na se di ni pu no ja be se ye ha no ba huri tenu me go che pe krishmu o ko go she o ko che ke te fu she ani pu no go che pe go she di o go bu nu ri ni pu Jehova me o ko pe se ya ke ja ha nu ta chira mo di ni pu ko ke le me che te ni pu Jehova nkri no la vorle ke vi no ke krede le ke vi no ne ha pe bo se ye ha ri pe to smo ke to nu se ye ha ro go she je ma ha ko pe te ka bien pe le se di Jesu Christa za nu ke ko cha ya we amen 这些给查nun ke kriboliro uko pe teguri siba tar February jam me fe tenye ugo assembly election nu pe bale
Sache marsha kinyin here result kori kasawa ke je susasi prevale sache candidate shome college ke je ukosukopete list kori sibade mu election ti how no clean election movement no medzidi nipu cross di temeke krari ke thonu nu ujeha kha ke susa chele me jesla scholarly ke teje khabe uke penyo fatse sache ha kekra mehola saliro kekra geta je kekra risi shadi unu shopi sala ugo ke zedi ni pubu kekra ke wasuko ke jori wasamo poti haunu uto usimodi ke pele me vaje ke mojorali phato che ke wa ko potu ke mo che ke wasuko hanunu ni pu ke peno fubu suko ke jori wasamo kekra ke wa mi ko buri uto ke jori silidi radike thochla le morke shola uko suko lari chage je chodomu Sidi Nagaland Sorkari Kese Guest Hostel Vogeja Haunu Kepenova Wupete Kekalemu Kepenova Chataunu Pake Huburi Shelavolegedola Usiye Selavoselegedola Kesidi Unagame Seya Haula Chagija Tisus Sela Ledo Musache Ugo Jedo Ugo Peteri Sibade Musla Ugo DIEKEPU Pastor VISATO Lari Chasa Nipu Kerkacha Heke Sevogedo Sugo Petegonu Kepenovu Pomedo Kemhechelegedola Kesidi Hakoro Gradi Potisela Ledome Kemesa ke kriya ke penyova mpeje munzatsewe no poti ke vi pose he nagame tsa sidi he KRÜTA ke sa ke dala ke chati ha bi he ko tsa poti ha no nipu teme ke krari dia thodi poti ha gori seshde nipu dia thodi oje ha gori khase ke lem ha tochsa no cross di chukre ke le pette golari ke teje ka bentia sira nipu teme ke kra nipu oto me dochdi ke mehu ke mengu sakir Kame hudi nipu potu ke monu ke pele me vaje ke mojorelim hatoke karitsa wa meche ani pusla no suko ke jori va betsje he se yu ke jova sje he temi he KRÜTA me ko ke jova betsje he public me ko ke jova sje nipu sidi the potu ke moma to chke wa ha ko habu o ke jo ke phumane nu radile potu mo ke tsu situri su sunu radike thochle ke vino ke ko khabe potu ke moma to chke wa no go nutsme jesje o go melutske mejela sje side o go boradike tochdi ran no din falale morkesho no ke ko khabe go tsje sirani puje haba hego sorkari ke sabo sidela ke to mato ke sa sedela voge to hanu no ngume jidi ma pette go ke khabe medo ke mechile mu nipu ma to chvo ke to pette go monon to jala sidi yese ye krche ke jami go bu ke tomu potu ke tnu ma chvo le ke to no ke ko khasa je don Sevori KEZHAZELHOU he Pastor VISATO Lari Chaya Anipuno Posidin Zayechlichi Bonipu Kerkachagori ke Sevodo Scope Tenu Nipuno to Gerium we can know to the no Jabe Peteguritis Jedo Mengudim Fuvor Kele Peteburi Nipur no get Sabiantis get Tomoro Funun Rashodi Tejakas Tango Prikele Metsuji Mahakope Tesempele Jisu Christas and Chaya way. Amen. Deliro Ugo Habi nipu chido di doje se vor ke bakola ke nguke le ti so chido mulo ko nyo pejeri khole damo KECHA ke kriya ke mesa ke penofa mpejewe tieteva ka behego tsia ke ja kidza hanu se mor ke sho nipu papete go yego lati to behego tsia ke ja nteja ha go betela je do hego ke zedi ke teje kala be ntseje nipu no ka behego tsike sha haunu ego nidi ma ke do brisela vordi inki nipu no shodo do tse vor ke papete go nipu no jabe tseje ka ke shemi buri teja ke sangula ke limit preji uni sidi
di kagesha petego nipu no jabe tse phake viche ge che onyira ya ke monu ri pe tse sa che siro he nipu che do le to che do di share ke ba ha ko ke lulari ke te je ka ben ya nipu no te ja ke sa ka be go tse ke ko ke sa ka be tse ki grupe te go tse uni se di le che ge sha ha ko pe te puri te ja ke sangu di la for ke je ti so cha ko ni ja pu che sa go che he ke se di kisiki ni se la vo ke do pe te go la ring ki cha ya ma si ka sha nipu me do ke menu nu kisiki ni ngu ke le se ko se di nipu me do ke mi di pe voli ke do non to ke ko ma si se ya ke ja me pe te go ri tse che po ti ha nu nipu he ko buri ka ke shu nu he ke lu he nipu ma pe te go ka ke sa bien ji din ki nu te ja ke sangu pre ke li me che di Jesus Christ as an chaya we amen. 제도 개톨레스 프레게토리로 룩 투테테프 보누 쿠소 보누 테프게조 보츠기 자유 스시에 보게르기니고 지수 베타기리 게르기니 게체게셔 스시에 보게르기니고 게갱울리디 보우고 부테호케쇼 케고 홀리게비 무게스게니고 스게스 홀리게비 게고 카피 우고즈 Sidi po ukobu uke penyufu ke dize pupie petashenu mu mieshe ke shosenu ke tseshe. Sidi po ukoki neko revenu ke te
Mori Likho, Mori Nyakrada, Mori Shakiraka, Mori Bulia Kerkuri Sehije, Siroki Kehuponu Le Shiri Sunu Bazodi, Bazovo, Dola Keche Zoji, Siro Kehu Rapori, Miene Pesomero, Rena Sununu, Dola Kepraki, Uko Kepejozasi, Nye Piginu Nyo Pekori, Kefer Shawali, Sisha. Sesie uko tovodi rena nye kono dile keviu pie peta mu keshe kenye mirisha keshe rose Herod ponu mechaketa Siro Herod kejau mhasako ze pete sishadi ponu mechata Kekrila monya temi home Johan me baptize kechu hilali tawa mu home Elijah lavor tawa Jiu kekrimi ko sie tieze keto sieze kesimi po hilavor tawa di pu ketala sesie Herod sie sitze Herod sie Johan we apotze ziwate deri apozes kesi hau supotemu isi bata sidi poze keseto pofe cheketso如果这多话我给这里是做的，我到这处理了吧，给查这个的啊，是的是些给查处理的，如果给朋友说第二年了吧，别这个这我秘密里的，我这个牛逼，给朋友说这个事做好处理了没？我给他就把头努，马给กรา给我给不个事，马给กรา，我给嘞，我给嘞，我给别嘞，我给路，是给你个事，你这个事。Muci do vorga ba hawa hazidi ugo make kari lady uke vagaza uke ragaza unu krukrelemo kemo sigezeri tsaba mugishi homie unisidi vorba livi homie unu ke kredi vorba livi homie upie ke krigaza fudi vorba livi mu vayobo uko ke zedi ke penyo fugi umeje melody ukaka salapie potsidi podiker nunu mu nipu kerkata segazunu udoje tselike no chỉ đó anh kêu hu nu kim hi bashi anh kêu lệ kim hi bashi hawa thôi anh phải cái sát đi u bete u thôi u phải cái sát đi u đồ chỉ lấy cái u nu ni pur chỉ cái u nu u thôi u cái cha số hạt chấp cái cái khen ipu hego chế độ Kerüsuo THAPU ZHAPU mato cái cái rất sức khỏe cái betela thế ziawe hego chế bu THAPU KETHODIE no here do gaba hoa no do di he do just chili de vorga ba pette zo shui ni pu he bu THAPU he circle nyobie mu he khakat salabi in ziawe no che do nro fe ke konunu he go mie popo ga zer chaka sasaje ndie ke hit die zo ga zala ndie nunu he go mie popo ga zer chik ke the fulasaje kern pe tem ho jasaje mu he bu ern wadi khage wa su ha che heje deri bu ern lidi ndie ze chli ki vi ke ko khasaje a ndie se ga za ga zo no nto ngem ba sarfa se aken helidi no jedo agi nuzo shiri insha putsuji Krista zanu chayawe amen ugo golden jubilee chi haunu krasseunu parlede mu nyugo Kehou bori lebado golden jubilee how hamezidi ugo mhatho ker krgo bori tsgaba ni go siba ugo haki ha golden jubilee complex bori tsbe jeva jubilee celebration la dot zgori tsba ugo jubilee zanunu u Kehue pesie ga sha Kehou grobo vasi ga ja
si cái mà thổi chứ ba committee cái kri cái chỗ có jubilee hậu hạp em đi mà thổi cái kri cái chỗ chứ ba deri march crowd ha u ke hula pomare kring he cái chỗ số hal ba cái làm một march kholi ro mission focus man tu de chế độ như có UBC dilenuri u có chạy u ngusho wata me chế de proclaiming his good news ke penyo for DIEKEPU pragasha hawa sedi ugo march thi muchdi ke pekro vodia ba kenyo se ke pesi peche sudo deri THEKHA hawa te lagi mission conference ri bada ba mu hawala ugo ke chat saba mo jabawi mission hawa la tenun nadi January ki ugo brochure bo beta ga sa sie ugo pledge bori khakasha pledge card bori khakasha ni kor krabadio thika cho me kri bodi ke kinye pledge card hawa zakashunu pheko ka so hangulie mu laker bodi hithini kinye mese ki vorba ga hawa se ke pesisia ugo target liro ka chanuri ti the lak hidie hawa race chili di ugo missionary me go evangelist me go mission lienu japut sabaya ga hawa me zagadio la initiative hawa se pata se demu nie ninu jadi ni ke chat sabadi mission la khaka se peteri ni peje thorwe ke pushe ya mu ugo hawa pledge card hawa jiri vorjo mu jiri ni ko mer bazo sala nie hawa hanguli dali ro ni ke chat sabadi ni pubu nyer chsidi mission la khaga shnu ni ja ke vi me preje ke se pete chela se ya mu kardu ba molio ni ko tyo ka baki ugo accountant January mori ushers ko January ugo pledge card hawa pili review ho THEKHA hawa chaye uliro proclaiming his good news uge penya for DIEKEPU pragasha isi mu hawa se che do a chaye uchidi KETHODIE prkelie nunu ugo mission la cha thagor bo moholin thawe KETHODIE pragasha AVITO PESEYE po permeno sekashla look THEKHA ponunu THEKHA haunu thejeu liro ugo mark ker pengunu ker pengunu ringuli do sesie mati ker pengunu ringuli do sesie mark suru tenye nunu ker senu ringuli do je do theje prgelie look THEKHA nu theje prgelie hawali ro haketso Jesus ye jigwe pethageli gwe Jesus me jidi po me hodi po diernadi po siditswor deri haununu se dedi Jesus e ugo ketsebye ugo ugo thyo po samadi ugo bu tyobadi mission matho cheseke dola ugo ketsege so hangulie haketso ugo e Jesus ye jisdi observers tsvor listeners tsvor po fegorna po digorna po moho ivor deri hausiu ugo bu tyo pasamo shogada po samadi ugo tho tyo pasamo shogada suha tejeu nungulie ti cheke niemese jisu khonu ugo training suha chvor mu haketsoliro galilino common themigo erna themigo donuja putchvor mu hausiu ugo tejenu sigilie ugo disuet yose Judea Jerusalem vagata so hasiba musunuliro ke jamego ke kose ke bamie ke pelenu kratamie hagoha ze ke segeza ugo teje unusilia mutemi hagoha bu jisu pe jowadi podukriwa mu jisu e hago haigeza chabunu tyo vomo shagada so hasiga bala poe galilino posijigo ke tsebie mission experience mi ga jabo nugo ke chega so hangulie je do ke pulin na ga ja chakiri uli ro verse po nungulia ga ja su ha mejidi chakiri uli ro mission ke kiu the calling for missions verse po no so sie po ker ke ne go ke nguli di go bu ter ho ke so ke ko holy gi vi jiu ke chego no go chike so holy gi vi ke ko zero ajab khapie ugo chasa Jesus called the 12 together. He gave them power and authority to drive out all demons and cure diseases. Mission ki kiu nu ugo papo lesson ba theriu nu
The calling for missions, how nu chakiri uli ro, chakiri nu lesson na kaza puli ro. A personal call. It is a personal call. Jisu thyo uko kiegesa suhanguli. The calling for missions is a personal call to follow Jesus. Look at two kaza ha uko to lesepi. First liro Jisu e petakili go kiebie potopo kishli isi. Jesus called the disciples to himself first. This is sinu ugo ketsegesa suhanguli. Then Jesus gives them authority and power. Petagili go kigili how haliro ugo puposi jitsegato la kigili so hamode suliro hamhodza look suru nu ugo kigili te jesu hanguli jisu eke chatsabadi tizija peteu poke chatsabadi poe sesiu nu petagili go kigili suhacha te jeu siba salatje ugo look tefunu jisu e petagili go kigesha haliro mission ha tonu tyoso moso kadala diligi VISATO ma tonu tyoso moso kadala poeva bo ugo kielabie ugo bu pozeke segasa ugo dojegasa so hatse mo poe ugo zeke chatsegile so apelle how nu ma po level ki liuro youth with the mission nu ke baki ugo diebo ugo mission statement nu cover 2006 ki Tichepolano mission, with the mission, Novodi discipleship training school. So school with School of Music and Missions as a course. Mo how do you know mission experience ke karingulie mo mission no hakekra sika salakele so atsewe. Youth with a mission deboliro to know God and make Him known. Easy. To know God and make Him known. Mo how do you know THEKHA classroom teaching so habaya sidi udo jago chalia sidi sesiu THEKHA mission exposure so have mission field no voya divodi japutsia theory experience how ha pomares sekezar kraba jisue petageli go ketsega samhoja poe po kibe ugubunu po penyovodi po keleu sigilie ugo do jagasa ugo prepare chagasa so hanguliwe Salano, you cannot do missions without knowing Jesus and having a personal relationship with Jesus. Jesus sit to mission you can't know Jesus and not do mission work. Jesus sit to mission to know God and make Him known. Jesus sit to Posike momyebu sile morsho kazo nunu hausu hasiri japutso morsho kazo sunu parba. Ndun hegi uke hunu pitchme fobo po chan marigi baya po phone sidi hini kertsa. Po epudi a pitsa kadala chido ke hunu hazam hidi volia mode sala akeri sebaya. Deri po epu kaza poki chegi metcha footpath public footpath bobaya. Mo po poket cha segabaki ke penyo fe por sidi pobunu po kegi po kebomut to come kebaya gaza Christasi mudi to come kebaya gaza go ki japucho mojo gaza so aport gaza la poe supeledi poe pokichigi miramego telichi tsidi to come kebaya gaza go sije kemezimego meziri vote ki har libaya gaza go ki japuchdi poe gospel so ha dilikiu seu go ki zabaya gaza posu pusha ani go miri japuchle amode nipu arts ga bala thimi hago haki ja putsbaya ho iri po aki pusha ai poki puga afa no e hego giri miye ko ga mu mato botsaba de mu no hego giri tsakra go bade iri apotsa apo encourage sa de ka totuzo kori ten boom ga zava boy puga every Christian is either a missionary or a mission field you see kapela miete pettezo shiri missionary miet smosho moro no a mission field botsaba de you see Jisue petagili ugo kesha sidi ugo prepared to be ugo voja putchega so it is a personal call. It is an empowered call. Jisue ke ko se ugo kigile ugo ke tsega so harbi mode ke ko semo so ga so hase ugo tsega so anguli
ugo bu ter ho ke so ke go holi gi vi jiu ke chike no go chike so holi gi vi ke ko siro aza khabie ugo tsha. He called them together and he gave them the power and authority isi. Ke ko power hawali or Greek nu dunamis ke cha wa se. Ma bo chike do la ke ko se mo so ke so bu ba. Se authority ke ko se le gi vi azau. So haliro exousia ke die so ha se musuli ro atipu ke midi ke habo chike dola mo ke ko po selegivi authority aza so ha pu bare sala power ke ko ha haliro ro power pu ba mu exousia authority so haliro ke ko su ha se ma selegivi authority so ha pu bare Salanu mi apu ke power without authority is abuse. Ke ko ba deri azaba moli ro. So ke mi chewa de. Authority without power is pointless. Ke ko azau ba da authority ba da de ke ko ba moli ro so. Pochaba mo ma poi cheli genza. Salanu mi boe martial arts sisse mori boxer bo. Poe porque como se le vi mize que gile que vi mize fights le vi que copo jin ba le vi depois su que se que croa le vi de example que vi boliro police officer mi liro authority uri ujinu khasia mu ke kori ujinu khasia jisue po sidigo kikiliunu ugo kibe po kishle sidi ugo ketsega so harbizo ni go tovodi ja puche je ge so harbizo modi poe ke kori khasa u azauri khasa ubunu ke ungom ha thochli gi vi mu ja puchli vi ke kom ha thochu hari khasa we how ha interesting se ge zo boli ro look thefam ho ju dugi ugo thejeu mo hosli ro look thetha me fe ke ni nu me pengu verse ha dogi mo hosli ro ke penyo fe ungo ge ju nu ungoma to tsegasa teje die ngulido poliro verse chapter 10 verse mefe kininu mefe pengugi jisue credibo ke khagasa poe pushdi credibo storm bo ke khagawa so ha teje so nguli mo hawali ro natural realm nu nguya gaja kijrshu nu poe ungoma to tsegasa so nguli Sesia teje kikri wongula li verse me fe sorunu me fe tefa gi mi poe te ho ke sho bu po ke vtyo ga ta te mi bo ze ke se mu ha ha ji sue ha nu ri pe ke ko pe ke sa poe ke pe nyo fe die prasidi te mi ha bu vili sala ngu ya ga mo ro fir shu nu ri supernatural realm nu zo shi poe ungom ha thobo chala ga sanguli sesia verse hit gi nu hit ye te ta ki mo hala sli ro Tezie krujo kata fubo jikere kinye tezie kruk jo kata mi fubo zeke se mo haveri tseke so so hanguli pochae ke tseke disease how ha tseke so so hanguli sesie telau nu verse hidie pengu nu he pengu ka zo jaria nyofa siegatafa tsepe hila ka so haringuli Kesie death zo shiri poe pennaga sa suhanguli mo jisue pokeko Jesus demonstrated his power in the supernatural realm, in the natural realm, in disease and in death mo posieji goe posie meji di hako hapeting uba posie meji de hako observe se preba mo haiba di jisue po kekko ke penyo fa kekko se di patcha ga ha ha si di poe po si ji go tsa go out with this power, with this authority, with the same authority he exercised healing and deliverance. Now he gives to his followers. Salano mission ke kiunu ukke ke le bimo there it is a personal call jisu to ukke ke so hanguli mo it is an empowered call ki haula ke ko kha ka so haringuli we chakeriu chakeniuli verse ke ni nguli ga mukile mission ma tho the task of
missions. Sidi po ugo bu ke penyo ke di zepu pie pe thasnu mo mi che ke shrosnu ke tsesha. He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Ke tsesha sent, you see. Sent out, verse Kenya no Greek no liro apostolo. Ke tsega su hapu mo ha ginu apostle ke tsa die su hari parba. Ke tsega sa themie ko apostle ko so dia nu parba. Jisu ek patha ke lego ke tsega su nu makinie metzdi uni ugo ki pusha. Ke penyo fa ke di je pu pe jas pu pe thasnu ke tsa ha pusha. To proclaim the kingdom of God. Pochai push no gaza. Utie ummese udie se prasmo shakada so hangulie. Ke newly ro mietchike so hosnu gaza. To heal the sick. Pochai to act. Mission involves doing. Chasamo shakaza boba. Gaza so hangulie. Prakasha pugasha sakasha. Mission involves proclaiming, but also doing. Salano ugo Mark po ker pengunu ker die ker pengugi ngugile siro me Johan tele kata se Jisu galdin nu vodi uke ke penyofa dilegi view pie me petha di poe potis chobade isi uke penyofa ke di vor penyoba de tenu ke diligi view peleleje tenu ke diligi view peleleje isi ke penyofa ke diu penyover bakatala Jisu how hapusha deri ugo Jisu ke lu mohosilo poe pukesha swase pothela chowamo. There was the gospel message and there was a gospel touch also. Jisu chekesha swaringule ugo look die Kerüsuo haki sesie lukete kerpo me fakiri ngugile Jisue me chike sorhokasha ke puma te roke shobu u pagedo hago chike sor ugo biesha ugo chike sorhokasha u pie me sigedo hago ha u piu pugesha so hangulie Miko boleya a mission no sa puara siya sa hamole. Puga wasu hazole. Kapenyo fa tomato chishadole isidi leya. Deri mum hakro bonu suha chelia zonie. Deri puga sa suha rebi mode chishamo so ka suha bade. Ugo American missionary go Nagaland no vor ga diligi vi se vor ga suha lesepi. Ugo jesigile ti cheke kra. Ugo siba ti cheke kavodi pugasha suhar bizo kemo udonul hu homi hakianu sigada sigatari ba vor kerego ticheke kra japut bazo shiri temego diligi suhali ligemola ticheke kra japut salamutsla idi sesienu por result ngupar English missionary Miabo Roland Allen gets me boy China no the missionary 1895 che mo po experience u sie papa pugasha missionary zeal does not grow out of intellectual beliefs or theological arguments but out of love for Jesus kepenyo fa kriega su halanu missionary mato so hap no payawe mo jiswe hapo se u peke ke so haliro Pugasha, the gospel message, mu tiogasha, tsagasha, the gospel touch, swaringuli. Selanu proclaim the kingdom of God. Okay, banyak ke di zepu pie pet thasa je ke so pusha. Sesie heal the sick, mit seke so hosunu ke so pusha. Chaki news selanu mission hatho the task of mission hawaliro. Pugasha, mu tiogasha, tsagasha haniha ke kemosha we. Just how mission do the strategy of missions. Verse said yemu pengu sidi po ugoki negor revenu kethe mori likho mori nikradam mori skiraka mori bulie
Kerker ri sehichi. Siroki ke huponu leshiri sunu bazovo tiolagaja katso. Tiolagaja zoche. Sirom hake hupori mie pesomro erna sunu tiolaga parki ugo ke pejoza si niepi ginu nyo pegori ke feshawalie sisha. Jesus said, take nothing for your journey, no stuff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. Whatever house you enter, stay there until you leave. Mission strategy hawa kim hega mu jiswe kim hega zakro se pope thali ke lego pe thasaga keri oliro simplicity and contentment. Si le mu chraga jonu japuchigeli. Mum hatho le mission matho le mu cheperewa morivi gaza. We need not complicate mission work. We don't have to complicate practical mission work. How haringuli? TJ Bach Ketzobo, Danish missionary me poe, Venezuela mu Colombian vodi, TJ Kerteta, missionary tsudi, Temi Ekra, Pokelu, Japulano, Jesusilie. Poe Pugaja, that two distinguishing marks of the early church were poverty and power. Poverty and power. Kepeleme kerigo, kehu kerigo. Hadzagaza, deri keko, kepenya for keko, bagaja sohangu gaza pu. Ugo titiu no hadzmu keko hani hase ke kereserende. Hakedzmi keko bayamo, keko ke bamie, hania. Hakenimi keko baya. Hakedzmi keko bayamo. Slat gizu gizati leke sasi hania ke kelegen zagaza miere. Deri Jisu pugaja mu Jisu pugaja petakali wo ketsegasus haunu poe habo ugo ki pugasho liro ernyo simple leji ketsa su hapuja mu suzedi ke kose ugo tsegasu swanguli ugo peteri Mother Teresa jesiba mission hatho India no vodi mission hatho ke sa secha themi kekra Poja puginu Krista silie. Sidi po Indianum makevik karichasa. Po siegatan he po zepu gaja po rumnu po nyapora po sari ke krabo seya. Su ke bangulie extra kobo bagazungulie. Sisi po te heyobo sedi po chakrisiasi musiyongulie. Sisi po sandal. Paket semi lepers mi ko boy chpie pot zaga sa po gift sa gaza su hapo se sia simu su hapo room no badi ngule zo so she po Nobel Peace Prize ngu gilegi gold black poringu gile so acha de po su ko hari se khabamo su ko hari se mi chwa makivi chwa sidi po si ga ni phanya ko your people room no badi ngule ga zo so hapo diswe pu gaja nigo tyo ga vonu. Take nothing for the journey. No stuff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. Pochae, Garrett Tonunu. Sepere waje, simple leche get so pubade. Si le muchker nunu, Japuchmo shogaza. The si poem hapopula, Siro, Kikehu ponu leshiri sunu, bazo vot yola catch a zoli easy. Stay in the house where you enter until you leave that town. Pochae faithfulness, mission nu. Sedegashu nu potelagazo, chisomorjogaza, so hanguli. Wherever you go, whoever you share the gospel with, don't give up. Yet me todi ke vonu mu ke punu. Chisomorjogaza so hanguli. A missionary me Jacobo, Chido Pusevade, there William Borden gets a China no missionary Tsagavo, Poe Podiebo Pushamusu Hameyesia, Poe Pugaza, no reserve, no retreats, no regrets. Ha Pori Kabalho, Haki Pori Pesietalilho, Mu Nukemo Poribamo, no reserves, no retreats, no regrets. William Borden. China no vodi
diligi vi matot chaka sha KETHODIE to ga show nu u ja chi什么 个这所hari ngule we 这些 verse pengunu KEHOU ra pori mie nie pe som ro erna sununu tiola ke praki ugo ke pejoza si nie phi ginu nyo phegori ke feshawali sisha chitiu nu ha pocha krisere 21st century nu ha pocha lele sere deri jisutigi juda mi gola liwa ha pocha mechezo jisutiu nu juda ke momie ko ki vowaro juda mie tyo utyo ura vogadam hodza upi ginu nyo phego ke fashawaya mo holiro tyo gadam hodza utyo utse me sali ke dola deri jisu verse pengunu pugaba holiro mingu metchega za suhalamo deri pochai jisu seji goe japutchega sha techego Temiagoe diligviu meliwaro. Kepenyo fotyo ugo judge chigedio za sisuade. Pochai haude. Ue ujau chisawade. Zisiewe. Kepenyo fotyo near chatadio. Mir chisudio. Ike jude. Slano hanum habo sila ke zuhaliro. Ue ujau nu. Ernyo menedi KETHODIE chisa pushaliro. Kepenyefe poto chisodo. Nigo ugo mission brochure how ham hoge vuki teje nigo teje gori ugo missionary gori je sibado ugo dimasa ko donu chiki ZHAPU deligivi ZHAPU so atsape kraba mu dimasa ko donu machake zono ugo evangelist mikro boba donbao liro pidi mailu disaunu baya Francis liro hojainu ba nilendro di rovodi luki charanu ba ugo Zedi teacher KRÜTA mission board partner sidi uko mezadi ZHAPU mhathogot mission mhatot savorje uko zeke segezgi uko kiri sedi uki pupoya hego chabazo pubazo silegi view chabazo deri por result nguba modele idi uko uto ukiri di uto pe jodi DSC gezeri se hego ki puya deri uko chekete falasia nigo zau chesozole pubazole chebazole mugni puto putigi temigor chesodo gazuha pu chikete fulasia akin pushde American missionaries gozo shiri tichike krasino result ngugeza Nagaland no shiri tichike krasino ZHAPU chlala muchla ke basinu result ngugeza suha ugonguli sala chikezu chebazole pugezu Pubazole, Kawa Modi Pubazole Muni Pue, Potopotigi, Chisodo, Mechike Disega so high Nipu Jagazala. Mission Sigado, the strategy of missions, simplicity and faithfulness. Renyodi, Cicely, Mu Dietodi, Cicely. Tatelau, verse Sornungili, mission la fekokili, the response to missions. So see you go to Vodi or not near Gonu, Dilige view, be a beta, Muket Chikanamiri, Chikasosha. They set out from and went from village to village, proclaiming the good news and healing people everywhere. Pochae, Jisue, Ugoki Pusha, Keko se Ugo Subakatasuha, Ugo Silie. And then what happened? They did not question. Ugo Rilapadi, Jisuka Solamo. They obeyed willfully. Willing and willful obedience. Dia zechagasa hawangulie. Dia zechagasa hawangulie. Ugo akin pushwade teje hawaliro mati kere nuringulito Mark suru nuringulito. Mu Mark suru nungugilie. Kere kenyigo kikilie di po kere kenyigo kilie di mie kenye ke tsesha isi. Kere kenyigo divide sebie cross route lidi pachai cross route lidi mekini kindi go ketsekesha suha mark sorunu suhapu miker ke nigo team sorutle erna novo zapuchegasa kepenyofa diligevi awha segazagasha
ke penyo fa ke di ha pragasha mu ke vo petenu temi ko ugo japu lelie mu temi ke kratse ke so hole isi nipu dia zedi tyogasha no nipu pom ha thotse ga so hangu lewe kin pu shade ha ke choli ro disciples ko petha ke le go jisu me ho jisu dear na jisu ke chorin he Sesia Jisu observed sa. Kepetse nunuri pumato moho, popenyudi pumatori moho. Ibadi tie ugubut dosmo shakata, ugutut dosmo shakata haun ugwe Jisu dizachdi togasha swanguli. Willful obedience. Mugo verse 10 te fucking ugilie. Deligivi hawe. Ugo japulano deligivi hawe. Grovo. Herod Antipas the gospel went as far as to the palace of Herod Antipas. Puchai deligivi ke kosi ke bami ke sorry sogada. Petakele ko japulano. The gospel shook the hearts of those in power and in authority also. Dies zechri to gasha soangulewe. Listen, ke bagi pabo silie muswaliro Americano Barna group ke research group obaya ke pelemia ko donu mu Kehou ko donu how research sa mu Barna group no research ke pelemia ko research di mabu pugaza mission lat tyogasho nu excuse u measure tyoseligen zagaza u measure die bayaje mu hago chadia go most common excuses for most common excuses among Christians for mission. Number 1, I am not called. A missionary ke kiso habamo. Number 2, I don't have the time. A poti bamo. 3, I don't have the money. A rakabamo. A prisabamo. Am hakedzemipo. Diuliro, there's so much to do back at home. Haki has also it's more so about tole. Excuse dia ha most common excuse ko deche. Deri petageli ko Jisu ugo kilidi aza kakashnu ugo excuse ko pudamo ugo dia zechdi tokasha so anguli. Ke pelenunu mo dia zenunu tokasha so anguli. Ripadi ke chola gaja pesila gada so achmo andu ugo IBCC missions department associate director segaba ke thon nila wato ke chosa chigi IBCC nu mission immediate mission nu kim hega group ba da kai di puka chosro poe ugo che assam gi joshiri tezpur karbi tetsa hagunu japut some so gaja hatoba thole ke so hapu ba si imphal no joshiri ugo zanu tugi joshiri ke jisusi ke mo ba thor ke posu pu ba mo tetsa hago anu uki khet tugi u zanyo chaga ba siye hago nu dili give you se japut chaga za nun so ase ABCC tie hato peta ga ba so pu ba mo evangelism mo church planting hato hago chmo so ga so pu ba we ugo UBC nuri short term mission se give chasu ba ya se long term mission se give chasu ri ba ya nzisia zo shiri hego krisar go cheba ugo UBC lie le doyapunu shalom mission school no zo shiri warden samo shogaza English pe thamo shogaza lesikino pe thamo shogaza ni chu ha basi ya ugo love Burma mission no zo shiri padi love Burma mission no leishi no zo shiri lahe no zo shiri ugo machaba ya musugo no zo shiri English teacher samo shogaza poti bette no su hapu ba ya nzasiye December gi ugo krisar me go PD mailu di saunu ugo li mohosha me hoge vogi ugo member me fubo po kinu lavor devo mission li ngushdi poe tio lasan nagada suha po halie ni pu e porchasa sidi po
Kerüsuo visit se dola moho dola PHIZO de VIMEZO liro poe short term mission la phi CD THEKHA ka zo poe PD atsibu zedi achi zedi mailu di saunu po English teacher cha English tuition khazdi po pet ke pathatsaba po kilula ni po pezie bawe mission se legevi opportunity bazo mu ugo pet terim hapo morim hapo se legevi so bazo sla ugo excuse hako ha seri u chakachwa modi khashe legevi unu tyoshe legevi unu thefudi tyoshe khe ka se pette chesya u mengu boliro chithie u zano ko thogoburi kerts menyolidi ka chatsabadi u do jotslidi u go mission liego nuri vodi zaputse ka suha u menguwe sla zano ko thokurta guri hagola hau lebarivi mu chabarivi ja bozo shiri ja kenyi sezo shiri short term zo shiri vo zaputse legevi so habatu zo de diezenunu tyoshe mu verse tela nungu gile ugo tyovodi herna niu go nu diligi view pie pe thamu ke chekeni miri cheke so hosha. They went from village to village proclaiming the good news and healing people everywhere. Healing people everywhere. Die zenu to ke shunu po theja bagaja mu ke penyo fam to chisia ga so hangulewe uga penyo fa diligi view pragasha proclaiming the good news how no look tefa ponunu soru hanu ugo chi do ke pugile cha dia ko ha lepre la sadi ukha ka salapie diligvi le thonu khashege keriuli ro mission ke kiu the calling from missions. It is a personal call, it is an empowered call. Chakenu mission ma tho the task of mission to speak but also to act. Chaseu mission chaka do the strategy of mission kim hega simplicity and faithfulness. Lepere wa modi chesale mo THEKHA chesale. Chadiu mission la phekho ke liye the response to missions obedience and trust. Nipu bu chi do ugo mi popu go cross di po dear na ke liye so hazedi die January to so ke liye so hatse phethina ake chabo chesdo ke khini pu he go chi do die erne ke liye ha hazedi die zenu to lason away no here chesde unke hi die unke thodi nu me chme chi di no here chesde here na ke liye battery chezeli no way deri ke pu ke shtoi here joshonary nipu mission ma thonu ma to ke ja ka chzo shi he chesen no zo shi to sen no zo shi nipu ma ke krasadi he to he chakha chabadaya deri pe thakeli go tyo he go bu die zeunu he khaseli ge vino he mi pu ko cross ji je do ndinu nu here chga ba su ha pele tu zo mu ler ke le mi pu ga za mission nu he ja po ba phe ga za su ha no here chga ba su ha pele mu ha me ji di he bu chile ge view no kim he di here chba shi no kim he di ke ba sha no he bu fe khoseli ge vi ke thef khasa ji he bu mi cheda he ji he bu hinu thatsda he ji deri thef fudi 카슬리기비 차슬리기비 띄어슬리기비 깨고 가스지 이거 대지야무 얼네길림 히디 디에제슬리기비 깨고 대자가비 힘을 뽑고도 쓰지 크리스타자노 차야웨 아멘 이거 지디 지에 니푸 헬라노 너저거 츠레도무 디콘고 리디콜리비데
接到你不黑啦，都只吃个巴基，个土地好哈，而个拉沃里木那个沙拉巴，过年美国给有给不没发天年没事啊，给不个这，是啦给胡不里不都吃么的，你不你看到这么里不有给肉，不你不么不有给这点做大掉。Selagi huburi potho porli leme nyodi. Nekrada sutra mutehe su krije isi. Kegila mona temeke huburi nepu mo zeleme nyomozodi je mukriro. Su utyo u kepejo je mukrirato. Hahala nyeko donu mikekram hatche mu meziba mu homiwe siride isi. Udoje chemenyolidi. Kepenyofem hodze uto usilie udoje chelidi. Poe ula kemeje gasha. Poe ula pokatsi gasha hakohala. Potezie porsho mu kakasabi pochidi ni pu he semosha gaza hawa. KETHODIE ne pu metsewe. Sla ugo kezedi uto ufaka saladi udoje chelike. SIRIE potito volete poe petakele goze mhachuteodi kebalie sidi posie ugoki a kemeje kadam hodze ni goze chige vongi hau ni ne thorvorzo kegrilamon a ni ko ki puttu shdo uke penyo fa ke dinu su chivole ke moche am hakki puri ni goze hau chlalil hokatala sita po nikrada chipilidi uke penyo fa cheshidi bie chebie ugo chasha aka chabo chasdo ke khrini pu hegon rkradi nikrada hau chigado ti haunu noe ke hin nikrada zo gaja leka salaiwe noe hero fa chashidi hebu nginu metilia nikrada hau bie chega shazedi Nke krengu ke meje ki deri sushi rkrayawe. No he wala ke meje ziga shala yen tseya. Nche sunu nikrada hau ziga zunu he go bu che pu nuri muro funuri metti ko gele so hatsje. No nikrada hau mo jasje. Jisu zanu chasya. Amen. SIRIE pote hiu richpilidi jashdi kapie ugot zsha. KECHA SALI Kemsani pu hego njesunu tehe hau krigajunu nrbi ke hri khashya gajar krayawe noe ke jovashya noe ke lika tho khashya nginu ke kriga thobarya kubedz hau kridodi dojigeli ti haunu no hego la krusginu nje pe krushedi que meje tigasha hebu sika salaje no te he ham ho jasdi he chaka salas jenipu jisu zanu chasyawe amen amen Kehou bori pililiro ke febadi ke zeke metadi jemukri lidowe. Ugo
họ bảo lẽ ba mỏ sao cái chỗ liro Krista libi u cái lá cái liu chili cái mỏ mori penyo cái sali cái mỏ mi bu cái cha hoa chỉ mỏ sala suri lẽ ba lie mu ngu cái ligo nhẹ nhẹ chân nhẹ bananu nipu Yesu Krista ula cái mấy cái sao po phu cái sao po mo biết xe biết cái sao u po gì pe kru cái sao ha rồi cái gì đó u cái chari chlie u phải cái sari lie 이디 우주 바누누 게 차츠디 우도즈 프레리케 테미케 후브리 니푸 모 젤레메 뇨모조디 저 무크리로 수 튀오 우튀오 우케 페조 저 무크리다야 이시 슬라 비게리에 수하지디 우주 바누누 게 조고리 프랄리에 니푸 모즈누 우츠게 마살라리에 이디 ugo keze ke pekroke
你可到我做了个么米巴罗没？你记下是一位。对后我做了个么米巴罗没？你记下是一位。好哈，第一路给个你可到做，里边直接好哈阿摩做一些，别这个嘛他的你可到之类的嘛。这些好玩的那个，那努克个班啊，只啦，第几的考给来他说个操作位，那个好 grip project一些，给嘛他的这些有力来的。KETHODIE nungu gile SIRIE ugo TSALI bo chusidi ke khoda isi ugo THEKHA TSALI utslie sidi SIRIE nu THEKHA ke chau tsli do TSALI kerta go bula khodi ko tasudo Liam mere visite tali ku krisedi yepengo taffe o petek ze shit hadi hapjido Get
kha ke chau chi li ro pati ke zoyo bo ugo ke kho ke ta monza ke pesi ke za TSALI se sin ugo tio pa ke le so achu de we a ke cha tela uchu do siro unnu nu ma chu tio ke ja ke ko la nu we chamuri lele ke vi ke ziepi chile ke viu chile ke viu bobu ke hunu mo Krista Jesu ginu tepu pe tegi jiu ke chache mu ke chache zapu zaye chiche bo nyo mu ke ma sorrowful zanu chasiawe amen amen vayo po bali di ker krinu ke pesi ke ti bo sele do ji do zanyo ko tho hanibu ke husie babo chali ke dojo bola ba bisnu ke jesu ha krta go ginu deliver de ten quiz kenyozu zanoko tho tsprepete sesie mission kezike zanoko tho petebu tsprepeteburi ke husie vayobo minute pengu ker bola basidi chali ke dojo bunu ke pekro presnu deliver de ugo vorgaja march zakar ke nin here jubilee program me jidi ugo daughter church ko visit saba mu su hame jidi ugo kehunu group po kehusu chko naya jivan baptist church nu ZHAPU do sla ugola ke chat sabaje di pusha ke doli ro azome do vino jubilee zanunu kini de khas pusha ke doli ro sir ngabao sie ugo puja mu poje go chali bo chso do sla team hawala chabaje ugo metric exam sede da do bade sla chsilia ka cham hedi sudu kise na Monday dawn prayer ba pengunu nu ba suru ki balia ga ja hautiu nu ugo ke hunu chpra metric khasu do ga ba class 11 12 exam khasu do ga ba pete kesya vodi theja lilie mu exam la nye ke chali ki le so achje kise dawn prayer nu nyola ke chati so bali do thelauli ro ugo NBCC ke chaja mu ke me voti so jaba suzedi tie ugo NBCC ki chati no ke chanu no kagashapo photocopy chali di ba ki chigi khaba hosla peteri ho hapiele petela principe khaba sala NBCC ke cha mu ke me voti so hola nun ka zaga jogo points ko pile print out pile di vorgaja saturday nye ki se basuru nu theva basuru ke cho ke cha ke me voti su ha ba de ba mu utyo uki nu utyo me se nu ke chati su ha seleje ke se ke pesisia mu ni pakajigi program pile je ugo mission conference program mu parbade mu hawari copy krobo parbade mu ni microbo pinro PLD program la chawaje ke se ke besi jamu mission conference program hawali ro vorgaza santi hinu petse godi se ke besi la sudo ni go pete pezie